Kenya manet kalwach connection content barash me badeling mi jira mi jidit biya kamal ka nuar online tv kan konore rajdan balinga jan gwasme daner kenyam you know mi jira mi jidit ka jan channel me donga jan channel nyam kaji ko bi nuar online tv bi jajak di jogono jin ku subscribe ke nywaka kana sun ko ken content ko ken nuar online tv en lera ban linga jan gwase me lera dana to ka gambela jan gore jan go banyo ka yakel no lera dan lin kon gambela ka jan gwase me lera mo gwa ka ne dialan kon tin te ka gambela ki tin kon tin tarar gambela ka ton tlam di de kon lar ko cha kwadangro tin kon tin te ka gambela ka jan gwase me kwar umot julu ki ujulu umot kuarten ko juak chaka kapinyan tama Dr. Abiy Ahmed rai wicha ka Addis Ababa ki Ethiopia chaka kapin aloka neiti shikan rujan tama ke shiga jare kwara ka gambela shikan kwadang rawo ko kor gwan bar akano kan itin content cha kwantin cha lagwastian kan kwadang rawo ti chinwari ke shiwe gambel charwal tet kadian ko kor gwan bar liuna tet kadian ne kame ko kwarka karon kina darawid wal badak shuko kwarka ka shuriya gamo shungut kami wani jen ka wani am liu na ni shang kane de kont liu long kane de kon la nuwer ka gambela aliya dan liu nuwer ka ja aliya mun yono tel ram dier ka tik ne kon la nuwer ko nuwer na ka gambela re wi ka gambela mana gambela kan na ka bo korof jikem kan nuwer kon na korof jikem kan nuwer kon tel la South Sudanese duno kan nuwer ka kwi ko shala ka nuwer na ka ke bar antama kajan mutoko raja ci federal government la kum Ethiopia ndit kwara la prime minister ne Dr. Abiy Ahmed chakan kwadang raw chaka woch ka tada na chingwane chika to ka je ka gambele ngai kona gwana no federal government agente ka longo ka gambele mite mi jeng mi chodo lel ka gambele kan bi woja netin content ka gambele tele ka long ke chikana de tele ka long ko de ka kware kan ka woch man kulo ina la tes ka je o ke jok ci Dr. Abiy Ahmed ci do realeka ko bene to ba ka woch do bana ci realeka ci kwadang ro ci ka woch no mot kana tankwe ci woja tamre kwara ka ci kwadang ro ko kien ci ka latin en kwara ci ka latin ci shekbar ci jele la kwara nyam ka ci kwara ro de ci ja kam wut nuara nuar man cha kam kwara mo Dr. Galwarun rami chirwich ka gambela ke che letu ngwan lung chela ka gambela ka kwiji gambela gwasante tinawon lede lo ramkel mlakur ka gambela university niwon ajen cha jako biya vice president no ka gwatan kwe namo milero den tama kan kwadang rodo kono pay kwan shega nana sha kon chale alimitu shegbar alimitu mot shegbar jen chala gwa modo en kwere rode ni Dr. Galwarun alamugi kone kata dan sho lat keje si jende beno la kwere rode da kwere nyam muna ka ngotin kone sha gor ka ngotin kone ngodi Ethiopia la ka constitution dien chala de nena wane tin wane ken buruja ba ko kulu gor ne tin kontin gor ka ken gambela take do dang diech dor dini jan long ka bar
sorry dur dine jana long ka nuari majority ka nuar minority ka ber gor ka ke majang gor ke opo gor ke kuma kando dang dije ti te ga gambela do dang dije ti te gambela kando ron kontin kwa gambela kwa la cholo ke en we gambela state mutala do dang dije ti cha gambela cha de cholo gambela state dungnu ko ber ko yun kanara yuke gambela cha goro onena la kuer batekaka kuer badot kaka akan biya kuer nyam ngech federal government wo gambela ne ko koruna dialte konte shewe me bara kan la rojo ala kuer nyam ci gambela cha te kama da na liuni sha la ber la ka raidien la kana exercise ka do me jek buga advantage of leadership bikana nan ko kan ka kwar bikana gorno bikan nuare bikan kanak chale marginalization ko kan run miti jeji kan lat baga defend ko baga defend kuma ko gadien jala kwero lakini jegla kan kale run yala ti nakan nuare telam ramla ka go chaga jogode na mamlat ke aber nurune dial mani me chu mot te ben kwero gwasame chu ngod ba chu kan mi shena mo chu kan lat anta mi cha ko wuch a chang no dong de ko la no nuar gwasde ko mura na ko majority rule minority right nuare kan de woni am kan dia kwero nyamon kan de kwero nyam de kan kan dungdo kan kuma federal government Dr. Abiy Ahmed kan kon kam kwero nyam cha kwero nyam che kam nga che ja kamber ka baramo e chek den chek cha jago bangu ba kwero ka gambele ke jan gwasana kom dan ko nuare cha kom rewde minamo she fair she fair ka she democrat anamo ka she te ka constitutional unconstitutional anamo no de nuare kana kwero rewde ka kene kala majority mo ka gambele kene ri shirketi ri sha kwanti chiloy na te de long kaka shin man chiloy nuare tan yen chete ten chiloy de te ko chikon kwero nyam che de ken ko kon bana jingna kwero rewde de kon kwero rewde kwero nyam de kon je bara kan dia kwero rewde mo ka kwi men chal ke no ka ngot kwero nyam ba yi ka majority dingno on tama cha kwero nyam cha loj bar ci kon ngot ba ko bu kon te ka kwero rewde ngode banale ni nyur batina na me ka gambela ka parliament kire kuma ka ko ba gore gwano ngam dia kwer ko ba ko we kam kwer ngoro kanana kam kan tama ba kula kam kwer ko bikan rej bikan to ka gambele gwasa me murai kon ka tada nan je kona be ka gambele ala ber demandien keten gor kan ka malakan kon na ko kon wore lut kan je lobe ko na kala to lut kan je no bu ko kon nak ko kan te gor kan ka kana nuwer biga jien ka nuwer ber sap nuwer ber sap adawi nuwer manan te ka gambela gwada te ka bol kana nuwer ka jien ngwas mo chine nuwer chine ka gor na mekel kaka duno chala rai kuma ka wi lad ne ken atra lad diaspora ne ken ne tu win ko ken te la ka kula moy ka yo to ko kan mai ko bugun nuwer nak ne ra to te ka win to ko ken te ka gambela ku kan wi gambela ala kwarkin ku kana mat ke ko ken tika connection singmen tika na nyore kuma ka nagdi la naga nuware me e policy dien me tika ka entama ken ne kon labba netin kon tin na ko kon nuware kare ro ana kare ro lo ka nas atibi man dan let kana bikan ngod bokam let kana enemi ci kon nuware chana kula bom dan bate ko ci federal government tama she move me she jamek che kwadang ro che ka wuch kon kwadang ro tama ngoda bate gare rika kan kwara kona sha wuch mot kana tan koi te gare rika dara yetok te gare rika ko kan te ka ngot gorka ne daro te cha yen
ke ne shop ko bakel ke baro te sha yen federal government ke kore dan jito Gambela ngoda ba gadi dang ro ba ka tich kenyam la kona we keni immunity do ba long do baje kaping baje kulo jek ne dedeka la jalat ke na mo jin kenya mati wi ko am bay jaga wala di nyingu dial ko na di bigalat kan dial du no gwaza danen ci tamo mo sheben baje wot sibila ngurai kwara sibila ngudlo jirwech kan gwata mo bu chute ko de te katijin kan wo bete ka bang sibita rete jian kan kwa dang raw ta bang gen ngode kan bang ken kan ga naban ko te gare reka ko dong da na wo bako ba ka yen kete diale ko na chiro nyat ka Gambela ko nyana ngak diale to ka teneken chicken be pipe to ka teneken ke kuje mo ngode gade chika saved ka jan gwasa mane mi che to no wakaka jan ta da no bro da lat ko te mo gon mo gor ka jogo mi ba ka yiktech kuma federal government no mo tele content ba kam din ke federal government no gwatu mi ci kono ngajen wo sha kwar sha je ku garantam ka Gambela ne ri nyon ka je te go yede re kuma ka nyon lo runo mana kana ka sha je solve a problem jen sha la nyon ko jin ko la birar bi bla gwan wone men cho da lat media ka to ka kana ba tar ba jalat ba te ken ko kan kwar kan kana lalet ko kor gwan ber Gambela she je telelet civil service aja gak gwa da na kwalet ko ala tuptin shush ngwane shu use aneten kono shu je lon kanwere ka Gambela shu na lon anyok ka roidien kan ga dang ro men ci baje lon ci ro faji shawo ko lew kan ka liam dit na ka tit ka dien telam lel kana ka je peng mu dit lon ci lew ka gwa da na te ka roika antama ka jan gwa se me murai kona ko shi kuma charo de geran tama bete ke change mi din mi bato ka Gambela ke bia kel ba dire long ba dire long bene di ala content nyon ka tama te nyon gre kuma ka tinte weden kuma tin jako lunware ke de ko te ten buga George kon government be ki kuma be tama ba yikte ka cabinet ne ka te basalat shiga poinen kwaran la kwarewde Dr. Galaron kana limitu mot kan dangaro kan den kono cabinet ne ken be kan kwaj alimitu with the budget driver in your community but Dr. Galwak teram with the be jo werne na ko nuare de larno bum kon long no chikon kwer chikon a jogu jin mi lade mo mi je chikon a jogu na matena ba ka cha jogu le na la ka decide la jen but in your community jelga ka melakan yinken tin kon let ken la kan ka let ke riet kel ka roda men bu kon jaga ja chuit ka Gambela jen mi shikana mo ko en chega me cho agu jeno ye chek dong tel namba long nere content bi tin bu de direct ka bar chana kula laro nena mun wer bo ngot ka mun ka rawi ka Gambela ka jan tam me be ngot ka miliu ka rawi ka Gambela ka jan ki ngu mi balat anetin kon tin te pin tin binu wen te la politician te libo dong de rande ja kwany ka tem dong kiran che ken kana kwany ko te gane de ngwan wi ke jeno dong de rande kwany te la cabinet ni within the parliament Dr. Galaron nginye jen a teacher ka kwar ka university jen ta dana teten en kwenye na me bene ko ken bo lo dien be jaga jajet te goro dong ba de kan mandan le ro de ka Gambela ba dong de ken ya chana kula laro nena ken ber dial kontin lat ke ti jaga Gambela buga ngut kam let ken ke buga rodin kapchon na mo jen dan to men gur kon lo waseme o chane ngaje no ci kwar o moto julu ken tanko jak jatwo ci kwaren jatwo ci kan ngudan tamalo ken er konan bu korwa ci ka to ka Gambela bana ko to ne cho mi didit nyokan tama ko korrun dang diejete mu wete ci kwara kon be jan tam mu wete ci karen kap mu wete ci kan
netin kon ti la nuere naka kila la korea tok mo te chicken ka within kuma gambel ki mo te chicken ga jugo no mladina mejak mo da ba ban liam di da dien ban jele ni jek ko de mane bar o bunwer bu jien kanwer ber sap o nwer bu jien kama kot o nwer bu jien pulda den dan le roda right now term da dien le roda ka gambele gertiti kadin kon tin la dimani ka ba de lo dan de te do ko shi chaka wo jala tok ko ci kwar ji din bu ben la kwer mi jidin mi te chop la dimani la ken la kare na ger la ngwana kare na ger amu galong ko de kuma de nyoga ger de kwer dan bu wich de rod bu mo kene ka te ko ken do jengno chek bara me bu we rod mo ka mo do dien baro mo ka kwa ko ken sekete ko na lat ke o mo do julu bi gambela bo ba nyogo lo re rolka ba nyogo lo re rolka ko en kwera cha kwanya la shek ci bar shi kana no tama kane ngumu kwa ngene shek je bor what I know so far o name tem la cholga pernyang la jin mulugo ba ngaje no go yara mo ko the same way ken ke rate implementation rate ta ga lunga easy ci mo de kon surprise mana kon wore tel mat ka karwada no kon te ka mat ci cha kon bunyon despite ora me shek ka kume system akel constitution akel we la kan wani je kel shan gan motor we jo da goron wadan content tin be so chwa guje no ye shek tan balat that one it doesn't matter ka politic ba kon do ke je bayni min kon e kon lan were chana kul tenyo ne na mi che kwarra ma chaje kur ale ka cha kwem jidi chaje kon kwera nyam kon kwera rawda ne dr galwar wona je la kwera rawda mo lan were mu kwa ka la let ngode ba dong de tarbe de ror ne ten boron dong dr galwar won ba dia kwera nyam mon ta ma changit no ko ngode kana na ben ga parliament bana ben nyur mu kuna lo nyur ba ko ngaje no shi kwera nyam shi jeko du no men cha non ska federal government o ci kwera dan en la kwera nyam chaje kamber no ma changa ci kemi dan ne kono kor runo 2018 dan ne ba kom ba je kam o modu jullu kenyam kon kwanye tenko mi na ben ga gambele bana bu dolten you know to tenko chaje bo je ko jen experience de ko ye to ala dala kwera rawda jena dan nang tenko ko ngu ka kwera rawda entama mu na ben wi kwam na ben ka gambele parliament ke dole mboro dan lat ke ngodian la de tene kan ko la politician by the way godan te ten kon la civility man content quick kon ka kan ha ya nyuro la ben kon ke result timi kon result kon linga no ci dr Abiy Ahmed ci kwar gambel ci ko wot la kon linga man hero la tele kon say tele kon authority tele kon nothing okay tele kon mi lon kon ka gambele me de ko la na me ci kon lon la lon dan tele je cengral kon eni federal government karwade abu dor alaro be jram be kulo wot kalwang da mi chen no ko jen ka tam da mi chen no ko jen no na bu ke tede bu ke jen chu kon telekon wang gwaza me no ka ben ka parliament e bana be nyur jen ko da na baje bu ngati no anga biya kwar ki anga eno mi bana nang karwona do dien ki kurun dang dik tin ko ken bana be nyur ko mi alimitu mi take experience mi lenye dr galwar won ke experience dongot ajen biya kwar ka gambela dunno mu dr galwar won we wi ramadan and take experience and dinijen bi tarbit baro da ger bu kwar ben kan wore la kwar nyam bu kwar ndan la rewde bo ka ber alo shiga majen biya kwar rewde mo dero ne tan ngode mi tek tek lungo mo dero ne ger anta dan len waru din ke gambela na me agenda no goro jen wo de nywaka ye no gambela shi kwer mi jidit cha nyoko bentin cha kwar ko kien cha ga kwany to kwara to ntama mo ko ka gambela bu ko nyoko dol ba ramadan be na nang karundang de tin ko kien re kwer ka ba je kulo we kwany re dien ke bu ko nyoko nyurten ba chu kam kom ke ba chu kam la no kwa ulat minitin jana men gwa ko ci kwem di chaban te ga la woja rol la ka woja chen jegan kon de tin jerwich la ka wo ke me la ka ri minimize chen ci kan dia bu ben pinyo la ka ri na ger no mo kel mo gwa ko dong mi cha kwer cha jegar
man do dien ne den content ke demand bele la demand ti jidini tin gor kan ke bugal la no mi jidi do dien ba te jeg ya le content je kan galat ba galele ba ko wuch ano no mo mediten agenda na tin big question jene la question ande ko ran take je gambela mi sha kwadang ro cha ko kan kwadang ro ngum bu kana lat ngat na jen wo te ri ti to gwa de dan te sha ga banyraten kan ke titin chaw yan ne ko ken ka kwidien kariyak mi le ro re wedu me la lele ken yam la ko na gurnu bu kwar ba tok ba ji kulo ti ke jok kan nuore ko kontele jana mone duno ka kume ci ga federal government ki Ethiopian did men da nyam la your immunity ki lwangdu ki authority du ko dan ditin bom nan te ji ba je kon wuch mi cha je wuch ba je kulo ti ne karwado ba je wujek no gwado karwado ataram biji lo defend ba yi chu nyol evidence ku ko ne ti roi ke evidence china roi ke ngar roi na ke evidence yiro den la evidence kan magat ka ta ka luang ka ja shuch ka ta ka luang angam de tech hen duno ci ko de mal tijan gwasa me bu ko be li men mi shawa ka siang je da nan chaleli men chalat ko cha ka kamrar cire ka bot men bot ba yig der ka tek dien mi te men naga ka ta ka luang ba yig der ka nyen ta dan te ka bot ka jen ta dan te ka kuma ne wan tam kuma wa ken yam ba luang du ba je wot ka jok ba be jek lora bang ya jek ta to e jen ai der ba ji yen ki ba ji palwe ngada je go an wote ne tere je monta matin wore ti cha yen lora bang te tel tet du no ken ka kwar te ka disa baba under federal government jay ka custody ka re ti yen ti cha yen te cha long dien cha jabat cha ra dien cha jabat anga a kwar kon te gambela ka yana ga tin nga yana ga kan tet kwar te tin konan cha kul wot Dr. Abi antem right konan ne to ka ti jin the same thing but to ka kan kwar ti shikane ti ka rodien ba yena karo meni kane de ti ba ka ke bat kenyam la kona wo ken ngudu wo ken longdo nyene shanen ka gambela ka kwanwer konte te gambela me dan changana jek te gaten me chi ro ka rodien chukan kwara ti ja kulu wojen tama chukan power nen to you kan bo watch brand be jalo bang ba jalo loro bang ka new land kan nore ka jena chaga nore chaga chenga jek angwasamo ba chu ko kwani je tiag na federal government ko chi long do tedi te tel gwad dan ti ka power cha je tieja bi nyi ngote nyodo mo bi ka nyet ke jog de ba jo jek ba je ke na mo akel malat ke kuma maintain niam tama ke jan gwad right kon ka jama mu nyodo kan kwa dangraw chika saft ko kan ka bot ti china liu tet ka dien ti naw chi chiange jek tet ka dien ba ni min ba ka ti enimi wa kulika wa ko kulne ko ken ki ba jo kul nuare ko jen la tuok nuare la je ya kol ka pin ba der ke le ba ye la widu a chang che jen te kare gona na me kel mu gor no de yen ngaje no o ngum la rode ka kwarati gwada danan chika jen ke gwada danan ba ko ke je anta mu ngoda teken ka long right now ngoda kan kan jen long dien jatin ko ken biken kwer konto biken tup biken kamne de konde berech eno ba ko nyoko te federal government janta dan le rode mande ko na te je lunka gambela o gambela de kon ka long de kon rightin ko de kon ngongo kon de kon kalat ko de nuare de ka te ka long ka de ne dial de ka te long gambela ko de community de jode de jeling kum metenial ko gambela fone te jone ne kon right te jeling man te murai na ajin trade kaka kane konden biji yarlong kane kun chika nuare karodien ka janta man te nuare chari motot ko nuare karodien nier karodien na mokel mi bejben tam no goro bare leka neten content be no
ko gore ngwan ke yos ko kene kon bo fayda long ko do dana de ga te mal ka je ko yoda kene yan yamala yos ke long ko bi ke de je kan kala ano aji cha yu jira mo goro mo gwa mudir ne ko de ka loka je ne tin kon tila no ko ne me aje dana goro no de nyoka je kel ka wi gambela ka ta dana cha kwar kon ba man tama cha wi ka je ke cha kap chon ka je goro no jin bi goro no bi nyoka ne ko ken ko no kono de lere me de jeling ane di alan kon tin te ka win goal ka kui gambela eno chi gambela antama cha kwarke cha ka kapin ke cha ka kapchong chi kwarian cha tok ban la ling ma dana to ko gwasen be duno ne me jena gore no de jena ling ramat ne ko na cha kwan shekane wut shekbar jena ma dana kware nyam wun warne dr galwak jena ma dan en la kwere rode ngoda bu ko nyuten de dor ba de na rode ne gerba de kwere nyam de nya nuer de kwere rode da bar kan ko na be ko ni ko parliament god dan wa cabinet ni wa ko kwenten eken kini de ko ni la jikorin ko la na ya kuin abinati tin chong nyal ka ba experience ba ka ngaji no nguto ko na dr galwa mu we take experience midi ki ngin midi ba te buru la ko ka gambele la kwere nyam acha be kwere rode kami wale mitu ajen wuta ka experience mudida ba je ramadan biya kwere nyam ka gambele ba ko nan re malka kiere shuka ka gambele ka korun dang die te tin ngoda won nyam tama ajen ande kon ling gor jeno dien nyak na sun ko kin ana ma ajen la danan gwa min gor ling den wodi yen ling ka jan ta me ajen mi na mo okay anu gwa biya ta mal bana je gamu da dien okay te mi chila okay. Oh, thank you. Simon C. Ran Media. Guachilorete Dalung Simon C. Ran Media. You are watching from where? Is it Belgium? Oh, Gualong. I'm Gualong. Thank you. Support an Tobiana Nur Online TV. Nur Online TV. Tilan Kaletin Lan posting on Lat Karodian Gunatung one. South Sudan, Ethiopia, Kian Guada Chiriki Toktina, Lana Goreka, Chana Bar Life, Kata, Kola Yemene. You know, we won yam, Mete Micho la Chang Method Bana led Yaka Guada Dana Pai Tokaja, Tilan Kala Long Guada me Karika Gona to South Sudan, South Sudan, Luna long, and Ray Lutoni, a young Lutoni, a Bear Lutoni, a woman to Wika South Sudan, Queen Malka, Queen Terra, Queen Moon, a Kalan Cap Detoni, based comedian and content Lakan non rich, ken kon lan ka wiya non ten ko lan agoro te ram dong de jeling ngai tong wer de manana to de nga no karitin ken je kamo re wi ka so Sudan ki Ethiopia ne de kon lan were ki ne de kon jite ka dien en ko ron wana ngaje longa so Sudan tema ka koro ken kontin chuina ka ki mai na na me jena na gorno de yen ling en ban le ni je kamo de dien cha je peru je no yen biya nyo nasir ko ken en biya te ma bye bye